Assalamu alaikum. Bugün Excel intensiv kursunun 3. sabağı. Bu sabakta bizler nelerdi öğrenemiz. Hazır ko'rsatib o'taman. 3. sabakta bizler bankka qo'yilgan amonatni hisoblab öğrenemiz. Bunda bizler Excel'ning absolute balance degan funksiyasini öğrenib ketamiz. Hamda daromad kamchiliklarni hisoblab boruvchi fayl ishlab öğrenemiz. Bularda sразу ko'rsatib o'tacağım. Qaytib ishlaydigan. Üçüncü sabak. Üçüncü sabakka kiramiz. Bu birinchi bankka qo'yilgan amonatdan necha so'm olib boratinimizni hisoblab ko'ramiz. Ham umuman olganda bir yilda necha so'm paydo ko'ratinimizni hisoblab ko'ramiz. Basta 10 million qo'yib qo'yibmiz. Buni 25%dan, misol 28%dan tog'an bo'lishi mumkin. 28 deb yozsak, miniki bankdan olinadigan payda 3,188,805 so'm. Birinchi ayda eğer bu yerda hisoblanib turgani üstünden ақша almagandagысы hisoblanib turibdi. Ya'ni üstünden ақша almaysiz, har aydagысы o'zining balansiga qo'shilib boriladi. Sonda 3,188,000 alınadi. Және 10 millionda o'zgartirsa, misol 100 million deb efegimizni және buni qo'yamiz. Nega? Eğer 100 million qo'yadigan bo'lsa, 31,888,051 so'm bo'ladi ekan. Masa 50 million desek bo'ladi. Nega? Сөйтіп o'zingizga kerak bo'lgan summalarni qo'yib, prosentlarni qo'yib, misol 21%dan 100 so'm bo'ladini kelib chiqadi. Endi buni qalay istaymiz? Bularni o'chirib tashlasak, toza fayl yaratib olsak, toza faylga yozib ko'rsataman. Basta jo'xori betini shapkasini istab olaman. Necha kerak bo'ladi? 2 kerak bo'ladi. Bizga 2 yachekani. 2 yachekani объединить etaman, bo'yab olib, nega объединить и поместить в центр degan bor. Сөйтіп yozaman. Bank can on payda. Buni endi men 2 deb belgilab turib, sozib yuraman. Deb azmas sozsam bo'ldi. Ili ham sozun qarasam bo'ladi. 2 belgilab olaman, 2 sonda tenglik soziladi. Bankda alinadigan payda. Birinchi, endi bizga yozishimiz kerak. Bank qo'yilgan summa. Ham procent stavkasi. Keraklarni tayyorlab oldik. Endi ay atlarini yozamiz, ham summani yozamiz. Summa. Yanvar. Mart, aprel, may, iyun, iyul, avgust, sentyabr, dekabrga keldik. Endi bularning barini granitsalarini berib, sulab chiqsam bo'ladi. Все granitsay. Hayri. Endi qo'yilgan summaga qaytib kiritamiz. Bu yerga finansoviy deb bosib olamiz. Другие финансовый форматы deb o'zisini qo'yib qo'yamiz. Ajerdagi число десятичных знаков degan o'tirdan keyingi sonlar. Bizlarga o'tirdan keyingi sonlar kerak emas. Biroq bankda oxirida 3 nolga дейін hisoblaydi. Bizlar hozircha o'sini hisoblaymiz. Rubelning o'rniga o'zisi deb yozamiz. O'zisi, ya'ni O'zbekiston so'mi degan. Okey. Bo'ldi, yozdik. Endi 10 million qo'yib ko'rik. Procent. Endi buni ham formatini o'zgartiramiz. Shuniki procentga bosib yursak bo'ladi. Сөйтib 25% ni hisoblaymiz. Endi summa qaytib hisoblanadi. Bu yerda hozir summani hisoblovini ko'rib o'tsak bo'ladi. Mana yerda E5, ya'ni E5 yachekasida turgan bizlarning umuman summamiz bankka qo'yilgan ko'paytiriladi 21% ga. Ham 21% bir aytgan tabu uchun, misol 25% bor bo'lsa, bu годовой bo'lib hisoblanadi, ya'ni bankda yillik prosent hisoblanadi. Onu bizlar har oyga bo'ladigan bo'lsak, 12 bo'limiz kerak. Sonda teng deymiz, 25 bölü
12. Bir ayda 2%, 2,000833%'ten to'g'ri keladi. Osuna bir aytikini topib olamiz. Misol 20 millionning bir aydasi 875 ming so'm bo'lib turibdi meniki. Endi bugan qo'shib qo'yamiz oldingi aydagi aqshaga, ya'ni bastagi 20 millionga qo'shib qo'yamiz. Demak, islab ko'ramiz. Tengimiz 10 millionda ko'paytamiz. 25. 25 deganda mana yerni tanlaymiz 25% ga. Onu bölemiz 12 ga. Сөйтіп қосып қоямыз, оны қосып қоямыз 10 миллионға. Сонда бір айда ақшамыз нештен болған келіп шығады. Яғни 10 миллион 8333 сом. Енді екіншісінен тап осындай қылып істейміз, бірақ енді бұда сәл өзгешелік болады. Тең дейміз. Енді бұл 10 миллион емес, қазір біздердің балансымызда банкте 10 миллион 283 сом бар. Соны таңдаймыз. Енді көбейту дейміз. 25%. Енді 25%-ті таңладық. Сөйтіп бөлеміз 12-ге. Қосамыз, алдыңғы айдың ақшасына қосып қоямыз шыққан сумманы. Сонда теңдесек 10 миллион 421 болады. Енді бұны автоматластыру үшін теп тартып жіберсек істеуі керек. Бірақ істемей қалады. Себебі значение деген нөлге бөлініп атыпты деген 25%-тен төменге түсіп кетті. 25%-тен төменге түсіп кетті. Демек, мына жерде аз қарасақ, мінекей 25%-ті көбейтіп атырған жоқпыз. Бізде 12-ні көбейтіп атырмыз сумма деген. Бұл бізге тура келмейді. Біздерде 25%-тен қатып тұру керек. Соны әзір қайтып түсіруді көрсетемін, және февраль айының өдәлжетемін. Бастағысында ол абсолют мәнісі керек емес. Бастағысын кейін тартпайтын боламыз. Себебі 10 миллионды төменге тартсақ қате болып кетеді. Тең дейміз. 10 миллион 208 көрсетеміз, көбейту дейміз. 25%. 25%. Енді оны бізде абсолют мәнісі қылуымыз керек, яғни 10-ға шекпей төменге жоғарыға қимылдатпау керек деген ол. Абсолют мәніс үшін F4 кнопкасын бастық, абсолют мәніс болады, ол еш жерге қимылдамайды. Белгілеген жеріміз, егер автоматтастырған кезде, яғни формуланы төменге қарай копировать еткен кезде. Сөйтіп бөлемін 12. 12-ге сөйтіп қосамын алдыңғы айдағы балансқа тең деймін. 10 миллион 421 мың болды. Енді бұны деп төменге тартып жіберсем, әмесі тура шығады. 12 миллион 807 мың болады. Общий ұлыма біздердің балансымызда 12 миллион 807 мың болады. Біздердің пайдан шығарып қойсақ болады. Бұл оның үшін ақырғы келген сумманы, ақырғы айдағы сумманы ең бірінші қойған суммамызды алып тастаймыз. Яғни тең дейміз. 12 миллион 807 мыңды аламыз 10 миллионнан. Сонда 2 миллион 807 мың біздер бір жылда тауған ақшамыз, банкке 25%-тен 10 миллион қойғанымызда. Осының өнім бұл зат үйреніп болдық, абсолют мәністі. Енді екінші зат данаматларға шығынларды жазып барушы файл, яғни бет деп айтсақ та болады. Бұны қайтып істейміз. Әзір қайтып істеп тұрыпты, соны көрсетіп өтейін. Бұларды өтіп істеймін, сәне де керек емес. Бұл жерде сәне қате болады. Дарамат. Мысалы үшін мен 500 мың сом айлық алдым деп есаплаймын. Шығын. Мен бірінші болып сразу балансқа келіп түсті. 500 мың сомымыз бар. Енді біздер сразу сотовый связьға, яғни связьға 150 мың сом төлеуіміз керек. Wi-Fi және телефонға қосып. 150 мың дейме, 350 мың сом қалды. Енді одан кейін және сауым мүмкін. Мысалы, проездіңе кетті дейміз, 1,5 мың сом. 1,5 мың сом кетті. Одан кейін таксиде жүрдік, таксимен қайтып түн болып кеткесін 20 мың сом кетті. Одан кейін біреу біздерге және бір заказ алдық. Мысалы, фриланстан заказ алуға болады. Осындай PowerPoint-тан презентация істеп 15 мыңға істеп бердік заказды. 15 мыңға істеп бердік, 343 мың болды. Баланс постоянно өзгеріп тұрады. Бұл тек қана 4-ке дейін емес, мысалы, ең ақырғы қатарларға баруымыз десек болады. 1 миллион алдық. Айлығымыз 1 миллионға дейін көтерілген. Мысалы, көп уақыттан кейін көтерілді, 1 миллионға келді. Жоғарыға барып көрсем 1 миллион 343 мың болып тұрды. Оны кейін мына бетте сауылмайын болады. Одан кейін сауа беремін. Мысалы, 200 мың сауып тастадым.
Endi jo'xoriga borib ko'rsam 1143 ming bo'lib qoldi. Osini az ishlab ko'ramiz. Birinchi bizlarga kerak bo'ladi. Shapkasini istab olamiz. Numeratsiya qo'yiladi bu yerga. Daromadni yozamiz. Daromad shig'in. Numeratsiyani sal kichikitib qo'yamiz. 1 2 ham 2 bo'yab olib, төменге qaray tartsaq 20ga дейін aqarib qo'yaq. 20ga дейін akelib qo'ydik. Keyin onu tartib jo'xoriga ko'tarib qo'yaveramiz. Daromadlar va shig'inlarni ikkita arasini ochib qo'yamiz. Endi granitsa beraylik. Bu yerda все granitsa deganni bosib beramiz. Endi daromad ham shig'inlarda, ya'ni B ham S stolbitslarini belgilab olamiz. Bu yerda постоянно төменге дейін, eng төменге дейін sumni ko'rsatib turish kerak. Ya'ni o'zisi oldingiday другие финансовые форматы izindagi nollar kerak emas. Yetib o'zisi deb yozib qo'ysak bo'ladi. O'zisi okey. Meniki bo'ldi. Endi bizga balans degan kerak. Balans hozirda bizlarda qancha ақша qolganini ko'rsatib turish uchun balansda granitsa berib qo'yamiz. Bu onda yozdik. Bizlar 1 million oylik oldik. 150 ming so'm 150 ming so'm svязga to'ladik. Odan keyin 300 ming so'm produktga ketdi. Hozir balansni endi qaytib istaymiz. Balansni istish uchun teng deymiz. Rus alfabetiga o'tib olamiz. Sum deb yozamiz. Sum. O'sib yoziladi. Endi sumga birinchisini buni belgilaymiz. Qo'shimcha javobimiz. Sum degan so belgilagan massiv deb ataladi. Ko'p sonli yacheykalarni belgilab massivni qo'shib beradi. Sol yerdagi sonlarni qo'shib beradi. Odan keyin azu deymiz. Daromaddan shig'inni olib tashlasak, bizlarda qolgan ақша ko'rsatadi. Shig'inda endi shig'inning massivini belgilab summirovat etamiz, ya'ni qo'shamiz. Sum deymiz, yana bir marta. Endi S yacheykani belgilab, qo'shimcha javob enterni bosib jibirsak, 550 ming so'm qoldi deb ko'rsatibdi. Agarda mana yerda 600 ming so'm solib jibirsak, bizlar minusga kirib ketgan bo'lamiz. 550 ming so'm. Ya'ni bu yerda bizlar birovdan qarz olib turgan bo'lib hisoblanamiz. Bugungi saboq so'ng bilan tavsilda agarda Excel programmasini yanada boshqa da programmalarda ofis programmalarini o'rgangingiz kelsa, Intuza IT akademiyasiga xabarlashsangiz bo'ladi. Sizlarga skidka bilan o'qitib beramiz. Kurslarimiz kompyuter soatxonlik kursi 2 oy davom etadi. Diqqatlaringiz uchun rahmat. Hamda bizlarning sotsial tarmoqlarimizga tirkiluvda unutib ketmang.